Ingane zakwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Cela ukuthi qala ukuvelela ikhasi, cela wenze okufanele icofo subscribe, ulike bese ushare le post. Ingane zakwethu kanti-ke la sekuvele ukuthi uNyazi uShembe usephawulile ngenkulumo laphana evezwe iSilo evele kwividiyo ngesikhathi iSilo sidle amponjwana. Kanti-ke uNyazi seliveze ukuthi kuvela ukuthi inkosi uNyazi namhlanje iveze ukuthi isiyibonile ividiyo ezungeza umhlaba wonke ezinkundleni zokuxhumana nokuyila khona iSilo la esithuke khona uNyazi sathi-ke uNyazi luyisilima. Kanti-ke uNyazi seliveze ukuthi luyamxolela umntwana wasendlunkulu uMisuzulu kaZwelithini ngenkulumo yakhe athe ayiveza. Luthi-ke uNyazi umntwana ubedlile, hhayi ngoba bekuyinkulumo yakhe eqondile yini le athe ayiphimisela ngowakhe umlomo. Uphinde wakuveza futhi uShembe enkulumweni yakhe ukuthi uMdlokombane-ke ubaba weSilo wamchela ngenyongo laphana esigodlweni. Ngaleyo ndlela-ke akakwazi ukulahla iy'ngane zakhe okanye amazinyane akhe. Luphinde futhi uNyazi lwaveza enkulumweni yalo ukuthi liyacela kulo lonke ibandla lamaNazaretha ukuthi liyivale le ndaba iphele nya lingalokhu liyiqhubeze ngoba lona luthi-ke ayiphele le ndaba ngoba lona selimxolele omdala okanye selimxolele umntwana uMisuzulu. Uthi-ke bengeke lihlale lingamxoleli umntwana ngoba ngisho kwanani enilithukayo niphila saka ningaphuzile utshwala, kodwa lona liyakwazi ukuthi linixolele la ngenxa senilithukile. Ngane zakwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu ilezo iy'ndaba ey'vezwe ubaba uShembe namhlanje laphana ebandleni lamaNazaretha asebuhleni.